Dobrodošli, dragi moji! Danas ću vam pokazati kako na potpuno jednostavan način možete da pripremite dekorativan kolač u čašama. Kolač ću pripremati od jabuka. Također ću vam pokazati i kako od marcipana možete napraviti na jednostavan način dekorativne jabučice. Ukoliko vas interesuje kako izgleda proces pripreme, ostanite sa mnom do kraja videa. Za pripremu dekorativnih jabučica koristit ću marcipan. Za bojanje marcipana koristit ću jestive boje u prahu koje sam razmutila sa malo votke. Predlažem da jabučice pripremite 4 do 5 sati pre nego što ih stavite kao dekoraciju. Još bolje ukoliko to možete da učinite jedan dan ranije. Boji je potrebno vrijeme kako bi se osušila. Za dobijanje efekta petiljki na jabučici koristila sam čokoladu. Pre nego što budem dodala listiće jabučicama, ostavit ću ofarbane jabučice da se malo prosuše, barem pola sata. Za bojanje listića koristila sam žutu i zelenu boju, a za bojanje jabučica koristila sam žutu i crvenu boju.
Kao što sam već napomenula, kada završite sa pravljenjem ovih dekorativnih jabučica, ostavite ih najmanje 5 sati da se osuše, ili ceo dan. Što se tiče pripreme ovog izuzetno ukusnog i jednostavnog za pripremu kolača sa jabukama koji ću servirati u čašama, počinjem sa kilogramom izrendanih jabuka koje ću pomešati sa 300 g šećera, jednim vanilin šećerom i pola litre vode. Sve ću kuvati na srednjoj temperaturi. Od momenta kada smeša sa jabukama proključa, ostavit ću da ključa 15 minuta. Potrebno je da jabuke omeknu. Za to vreme u 150 ml hladne vode izmešat ću 100 g pudinga od vanile. Jabuke koje se kuvaju potrebno je povremeno promešati. Nakon 15 minuta kuvanja u jabuke ću dodati izmoćeni puding. Konstantno mešam dok se smesa ne zgusne. Gotov fil od jabuka ostavit ću 15 minuta da se malo prohladi. Ova količina fila bit će mi dovoljna za nekih 10 čaša od 2,5 decilitra zapremine. Zatim ću izlomiti rukama Petit Bear keks. Lomim ga na srednje komade, ni previše male, ni previše velike. U čaše u kojima ću poslužiti ovaj kolač na dno ću staviti izlomljeni keks. Preko izlomljenog keksa stavit ću po 2 kašike fila od jabuka. Preko fila od jabuka ponovo ću staviti malo izlomljenog keksa. Preko izlomljenog keksa ponovo stavljam fil od jabuke. Preko ovog fila ponovo izlomljeni keks i ponovo fil od jabuke. Za 10 čaša zapremine 2,5 decilitra treba će vam oko 500 g Petit Bear keksa. Kada se fil potpuno ohladi, odozgo ću ukrasiti krem šlagom. Sto grama krem šlaga umutit ću sa 2 decilitra hladnog mlijeka. Krem šlag ne želim potpuno da obojim. Želim da krem šlag bude samo blago prošaran po ivicama. Za taj efekat koristit ću jestivu boju u prahu koju sam razmutila sa malo votke i četkicom ću boju naneti u unutrašnji deo dresing kese. U dresing kesu sipat ću krem šlag. Ovako pripremljen krem šlag u dresing kesi naneću na ohlađen fil. Kao finiš stavit ću dekorativne jabučice koje sam napravila od marcipana. Brzi kolač od jabuke u čašama je poslužen. Ja vam želim prijatno i uživajte u ovom divnom ukusu. Nemojte zaboraviti da nas pratite i sve vas puno pozdravljam do sljedećeg videa.